بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. نبينا كجن صلى الله عليه وسلم نامنا إفكابيج وان جدو rifeensa isaa lameeni jechuun ka oliitii fi ka gadii kana baana akkas jechuun arraba isaa jechuudha. Nama if qabee je adman lahu aljanna, anis jannata isaaf waasiin ta'aa je akka jannata argatu. Nama waan jidduu areeda isaa lameeniitii fi waan jidduu miila isaa lameenii qofa isaa lameenii tiksuu of naa qabe, anis jannata waasii ta'uufiidha qophiidha isaaf hin qabaa jedhe sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu arraba kan kee eeggadhu. Gaafa kaan egaa gurbaan ammas sila ni qabamnaa nuti waan arrabni keenya dubbatte jecha hin qabamnaa yaa ergama rabbii jee gaafannaani yaa gurbaa jeen hin qabamna sila namni jee nabiinis ni qabamaa silaa jee arraba waan takkaan illee je illaa hasaa'idu alsinati wooma arrabni isaanii oomishteen malee wooma arrabni isaanii oomishteen malee hin qabamaa ije. Arrabni kun hallayyaa nama buufti, rabbitti nama buufti, saahiba kee si dhabsiifti, ahlii si dhabsiifti. Kanaafuu arraba kan kee tikfadhu. Akkasuma immoo min husni islaami mar'i tarkuhu maa laa ya'nii, tolina islaaminaa gurbaarraayyii jee nabiin sallallahu alaihi wasallam tarkuhu dhiisuun isaadhaa maa laa ya'nii, waan isa hin nayne waan faayidaa hin qabne waan bu'aa isaaf hin qabne dhiisuun je tolina islaaminaa gurbaarraayyii je. Kanaafuu arraba keenya haa eeggannu, rabbi nu haa tiksu, khayrii warra ittiin dalagu nu haa godhu, zikrii ittiin jedhu waan faayidaa hin qabne itti fayyadamee jechuudha. Arraba rabbi sii kennetti warra itti fayyadamee nabiin akkasuma waasii ta'u rabbi nu haa taasisu. Salaamu alaikum warahmatullahi.